usetshenzelwa ngabantu ayesaba magwala onxiwa befuna usetshenzelwa ngabantu umhlaba wonke sandleni zabantu Libito lami ngingiphenwele ngingijabulani wakamalinga anginivusele eMaswati kuto tonke tinkhalo lapho khona lemisakato yesimanje manje ifinyelela khona. Namuhla ngekuthunywa inhlangano yensika yenkululeko yeMaswati iPUDEMO sathunywa mhla ka-25 kuya 26 27 February kuKhongolo ingqungquthela lenkulu leyaphakamisa ubuholi bePUDEMO lokunamangameli lokumlungisi Makhanya. Namuhla ke sitawuthatha lethuba Maswati ukuthi iPUDEMO ithi kuphefumulela umhlaba ukuthi kulesimo lesikhona eveni ithini insika yenkululeko yeMaswati. Mongameli ke wensika yenkululeko yeMaswati Comrade President utawuphefumulela umhlaba etigabeni letimbadlwana letithintalive. Sigaba sekuqala kutaba sigaba sekuthi ikuthandi abantu batawukhumbula ukuthi besibuthene enkantolo utawuchaza ukuthi enkantolo mbamba malunga ePUDEMO besiyowentani siboshelweni siboshwe ngubani. Kunendzaba lenkulu lehlela eMaswati kakhulu sive saseHosiya neMaswati onke lakhetha ngeminyaka wa 2018. Namhla ke sitawuthi ke sibuke ukuthi bahlonishwa labasejele bona iPUDEMO yona ithini ngabo. Sitawati ukuthi ke futhi uhulumende waMswati kuthe emisukweni letithite letendlulile wafohla weta eNingizimu Afrika lapho khona afike wathatha lo lijaha lakakunene walishushumbisa walimikisa eSwatini. Utawukhona ukuthi kukhulunywa ngaThabo Kunene ukuthi kushushumbiswa kwaThabo Kunene iPUDEMO yona ithini ngayo. Siphinde sikhumbule eMaswati ukuthi kulo mnyaka lona eMaswati abekelwe ingqungquthela langakase eMaswati ayifuna futhi abekathi angakayigathi lokuthiwa lukhetho. Sitawukhona ukuthi mongameli asithinze ukuthi lukhetho mbamba siyinsika yenkululeko yeMaswati sithini ithine ngalo sithi eMaswati akathathe luphi lukhalo. Indzaba latabese uyasonga ngayo utawusonga ngekwathi sikhumbule singeMaswati ukuthi sijena nje eMaswati lamaningi agcwele iganga abalekile lamanye alimele lamanye asebhedlela lamanye ade imikhono ade imilende lamanye asatishosha ahleli ku etitulweni letihamba kulibito sima wheelchair singekuthi sishaywe amaphoyisa sashaywa amasotsha. Siphinde sikhulume ke singeMaswati siyinsika yenkululeko yeMaswati ukuthi eMaswati kulokudlwangudlwangu nebudlundlulu lobentiwa nguhulumende waMswati singenta njani ukuthi sikhona ukuthi sidivikele thina masebasilasela. Ngathi kuleli thuba leli kwamanje eMaswati onke akavule umsakato wesimanje manje angene etikhaleni ngithi angemukele mongameli wensika yenkululeko yeMaswati Comrade Mlungisi Makhanya thatha indzawo yakho mtsongo omnyama uphefumulele umhlaba waseSwatini. Siyabonga mongameli. Ngasinivusele Maswati lamahle etingonini totine
temagumbi emhlaba. Ligama lami ngumlungisi Makhanya. Ngiphuma kuyo inhlangano yensika yenkululeko yeMaswati le yatiwa kakhulu njengenhlangano yePUDEMO. Siyinhlangano Maswati lamahle sibone ukuthi asithathe leli thuba lamuhla sesithe sitophefumulelana nesive tigaba tintfo nje letendekile njengoba sabekile emabhalane wenhlangano. Besithi ke Maswati lamahle sisakhulumisana lamuhla kunetintfo lesiyinhlangano lesingathanda ukuqala ngazo. Sicala nje singathanda ukuqala ngekuhalalisela nekudvumisela make tenele Maseko umka Thulane Rudolph Maseko lo wake waba ngumabhalane jikelele wenhlangano yensika yenkululeko yeMaswati lo bekatiwa kakhulu ngokuba shosholozi semmeli lo bekamela aphindze alwele emalungelo ebantfu. Sithi yabahalalisela bo ngamani ngalomkhomelo labawutholile even lase-Norway lamuhla as iThulane Rudolph Maseko Foundation umhlomelo we-Oslo Freedom Award. Sithi nembala Thulane akakafanga, Thulane wengetekile. Siyabonga nje kakhulu Comrade Kanele lokuthi buhlungu bakho nemndeni wakaMaseko awukwabasebenzisi kokuthi utivalele endlini kodwa ukusebenzisela kokuthi kufa kwaThulane kungabe lide nekufa kwaThulane eMaswati ayizuze inkululeko yawo. Sendlule sithi sithanza nekudvumisa siphinde sihalalisele inhlangano yebafunzi iSwaziland Association of Students lekuyinhlangano leyasethembisa nasisengcungcutheleni yethu lenkulu ukuthi tawungena umkhankaso sikolwa ngesikolwa izama ukukhulumisana nebantu abesikolwa kokuthi nabo babe ingcenye yalomshuqo lomkhulu wenkululeko yeMaswati. Sithi asibahalalisele kakhulu ugatsha labo laseGamula. Sibonile lamuhla abantwana bebaphumile bashuqa baphakamisa ikhalo tabo. Maswati lamahle sithi asiphinde sivumise ngokuthi eMaswati ngekwehlukana kwathi utingo letehlukene aphumile lamuhla ngaphansi kwebhena ye-Concerned Citizens Forum ahamba aya ku-High Commission yaseNingizimu Afrika lapho afike aveta kukhona kukhathateka kwethu njengesizwe seMaswati ngalobu bugebengu lobewutiwe ngumswati nahulumende wakhe nekubambisana nalesinye sanusi la sekuthi asitothatha eMaswati la bawashushumbise bawabhekise eveni laseSwatini. Sithi ke siyadumisa sibonge kakhulu nakubo bameli bethu inhlangano iPUDEMO neliphiko lwayo lentsha beliphume ngetinkhathi bayile Supreme Court of Appeal lapho khona bekunelalelwe khona sicelo sahulumende sekuzama ukujikisa sinqumo senkantolo lephakeme phecelezi High Court le yafike yathola ukuthi lo mthetho we-Suppression of Terrorism Act awusiyo umthetho lohambisana nemthetho sisekelo wesive. Sithi siyabonga nje nasenhlanganweni ye-Southern Africa Litigation senza sibonge kakhulu nakulabo betemthetho labaqhamuke emaveni angaphandle lebebetile kutobuka ukuthi lelicala ingabe vele litekwa ngendlela lengilo yini. Siphinde sithumise ke Maswati sithumisele kakhulu naloya bengumengameli webafunzi sinas lo se anglomunye wenthatheli yeSwaziland News umnakethu uCabane Xolane Maseko ngokuthi naye athathe umkhomelo lamuhla. Sithi nje sesiqala lenkulumo yethu kasiphinde siwabonge Maswati. Sinibonge kakhulu Maswati ngokuthi
nimile nangayi ngebunengi benu kuyobhalisela lukhetho lwetinkundla. Siyathi lokwekuthi tinkundla betisolo tikhipha tinombolo. Lesati kokuthi tinombolo labatakhela tona letitse Maswati ayabhalisa ngebuningi bawo. Siyathi futhi lokwekuthi tibambisene ikakhulu kulamalanga lawa la besasonzela lakhona sekufika i-deadline. Nalabanye baqashi labakhohlakele labaningi benu bebashayela nisho ukuthi labanye baqashi bani sabisa ngokuthi ama-contract enu angeke aze avuselelwe naninkabhalisi, labanye batawudendwa, labanye batawuqoshwa, bantwana ngeke bayithole imfundzate. Le desperation yahulumende wenkundla isimbonile afika ngisho etikolweni la khona bekuthiwa nebantu abesikolo awulembala babhalise nalabete matisi welive phecelete ama-IDs nabo ababuye batobhalisa. Sithi konke lokhu Maswati bengumzamo yahulumende lose atiko ukuthi ungihulumende lose discredited not only emehlweni ethu njengesive seMaswati kodwa emhlabeni wonke jikelele. Lo zama kokuthi aphindze ativete njengahulumende lobusa ngensando eliningi futhi nalo wemukelekile kubantu. Sithi nje sive seMaswati siyanibonga kakhulu lokwekuthi nisilalele la khona silihambisa lelivangeli lelithi asiyi elukhethweni lwetinkundla letabulala bomnakethu nabotsatse wethu nebatali bethu. Bathe noma sebabambisene nalabanye lesicabanga ukuthi sinabo bazama kuni kuqhutela ukuthi niye nema Maswati lamahle namela liqinisi. Sithi nje sesigcina sithanda lokwekuthi kulamabhizinisi, kulabasomabhizinisi labavume kusetshenziswa nguhulumende lowabulala eMaswati ngaJune July 2021 labe besabisa abantu ukuthi batawubaqosha nabangayobhalisa. Sinalo luhla lwenu basiniketile bantu ngesikhathi lesifanele sitan attenda njengenhlangano ngoba kude namunye umuntu lokufunela kokuthi esatshiswe kuze ahamba ayobhalisela likhetho. The same way kude umuntu lokufuna ukuthi esatshiswe kuze angayi kuyobhalisa nangabafise kuyobhalisa. Sitawuqala ke inkulumo yethu lamuhla Maswati lamahle ngekubuka na indzaba lakhulume ngayo Mabhalane yalomthetho we-Suppression of Terrorism Act, umthetho lowashaya nga-2008. Siyinhlangano ye-PUDEMO lona kube ngumthetho losetshenziswa kakhulu, hayi nje ekuthini asende thine njengenhlangano sibalwe njengenhlangano yetiphekula khuni, kodwa kube ngumthetho losetshenziswe kusibopha nekubopha eMaswati lamanengi lalwela inkululeko yesive. Kusukela washaywa ke lo mthetho Maswati, sine njengenhlangano besisolo sizama lokuthi siwafundzise Maswati ukuthi lo mthetho lo akusiwo umthetho loshayelwe kulwa netiphekula khuni, ngumthetho loshayelwe kunivala umlomo. Lokhu besisecaleni bekungumnyaka wesikhombisa. Solo njengenhlangano samangalela uhulumende lokuthi lo mthetho kawusuke ngoba awuhambisani nemthetho sele. Kungaleso sizathu la khona saye semukela sijubo senkantolo nga-2016 nayivumelana nathi lokuthi lemanye ema-section noma ke tingoma talomthetho atihambisani nani nemthetho sele. Lamaningi ke Maswati nasikhuluma lendzaba le abengayingenele ngokuthi bebacabanga ukuthi yinkinga yePUDEMO. Siyaqhubeka Maswati siyalishumayela lelivangeli ikakhulu kulawo Maswati la kuletinye tinhlangano sithi kuwo
ungawubuka uthi lo mthetho wephudemo lamuhla kodwa liqinisa lithi lo mthetho webusivala sonke njengesive umlomo uthi singakwadi ukukhuluma. Solo washayo lo mthetho banengi lesebaboshiwe ngaphandle kwawo labafaka ekhathi mengameli wethu wekuqala babe Mario Masuku loseyakhothama yena ummeli lomkhulu Thulane Maseko naye losakhothama lisekela mengameli wephudemo nalabanye nje lamaningi eMaswati. Sithi ke eMaswati nguwo kanye futhi lo mthetho lo setshenzisiwe ekubopheni nekutholwa abanelicala kwebahlonishwa umhlonishwa Mduduzi Baqede Mabuza nemhlonishwa Mthandeni Dube. Lokhu kweMaswati kwende kwaba sobala lokuthi lo mthetho le awusuwo nje umthetho wephudemo kuphela. Sikhuluma lamhla kuneMaswati lamanene lasetitokisini labanjwe ngaphansi kwalo mthetho le. Siyanimema Maswati isikhathi sisekhona asinenzaba ukuthi tinkantolo titawuthini. Siyanimema ukuthi asisukume sonke njengesive seMaswati silwe nalo mthetho lwesemuqa emalungelo ethu ngokuthi singakhuluma njengesive. Sithandza kunikhumbuda ke Maswati lamahle lokuthi ukhona lomnye umfundisi wemasheshe abephile eveni laseJalimani lebekathiwa ngokuthi Martin Mayimula lo wake wakhuluma amagama lamqoka la khona athi asabonile ukuthi naye asengavuleke emehlo abe ngilomunye webafundisi lebebasekela umbuso wengqilato waHitler nemibono yeNazi at the time. Lo wabuya wathi baqala ngekuhlasela emakomanisi ngangakhulumi ngoba ngathi mina kangisilo likomanisi. Babuya bahlasela betinyonyana ngangakhulumi ngoba mina ngathi kangisiyo wetinyonyana. Babuye bahlasela emaJuda ngangakhulumi nalapho ngoba ngathi mina kangisilo lJuda. Babuyile ke bahlasela mina kude lo ngikhulumele Maswati lamahle lo mthetho we-Suppression of Terrorism Act eminyakeni leminingi ledlulile usetshenziswe ekutheni ubhekiswe ikakhulu kulabo labambandzakanya lelicembu letembusave iPUDEMO neswayoko labanengi benu bathula. Lo mthetho lo nguwo lo wasetshenziswa nakuboshwa kuvalelwa iminyaka lenge-85 Amos Mbete labanengi benu bathula ngoba bebathi abasiye Amos Mbete. Lo mthetho nguwo kanye losetshenzisiwe ukuthi umhlonishwa Baqede nemhlonishwa Mthandeni batholakale banelicala. Labanye benu solo bathulile ngoba bathi bona basiye Baqede abasiye Mthandeni. Kusasa utawusetshenziswa lo mthetho tawube sekude namunye lo tawukhona ukukhulumela. Maswati umthetho we-Suppression of Terrorism Act umthetho lofuna ukuthi siwulwiswe sonke sisive seMaswati. Kungaleso sizathu lakhona siyaqhubeka siyanicela sive seMaswati ukuthi kasiwulwise lo mthetho. Sikhuluma lamuhla kuneMaswati
la solo abhadla etitokisini ngawo wona lo mthetho lo. Sithi ke Maswati lamahle lithuba sisekhona asiwulwiseni umthetho we-Suppression of Terrorism Act. Lenye indlela yokuwulwisa lo mthetho niyo le ndlela yokuthi ungatimbandzakanye nelukhetho lwetinkundla. Ngoba na ungatimbandzakanye nelukhetho lwetinkundla uhambisana nebantfu labafuna yonke imithetho le sigcilatako njengesive seMaswati kuthi ibe imithetho lesuka. Sitselenye ke Maswati indzaba lesifuna ukukhuluma ngayo. Ngiyo le ndzaba yokuthi balahlwe licala bahlonishwa Mduduzi Bacede Mabuza nemhlonishwa Mthandeni Dube. Sineke njengenhlangano sinhlangano lengeke iziphele amandla Maswati. Kuhlale kuzama kunivula emehlo nekunibonisa noma labanye bafuna kuniwisa ewena. Kwendekile thina sinhlangano nga 2006 saba nemalunga lalishumi nesihlanu laboshwa lafaka ekhatsi lobeka ngimabhalane jikelele wethu njengenhlangano yePUDEMO comrade Bongosi IP Dlamini lafaka ekhatsi lisekela mengameli lePUDEMO comrade Wandile Dludlu lafaka ekhatsi longumengameli we-Swazi People Liberation Movement SPLM comrade Vusi Shongwe lofaka ekhatsi lomunye wabaholi bethu uMbadlana Shongwe nalamanye nje Maswati lafaka ekhatsi bo comrade Mbhunu Mtshali lebe babanjiwe kwathiwa babekwa licala lekwekwetula umbuso. Kwathi nga 2006 sathatha bameli saye enkantolo sifuna kokuthi ngoba besathi ukuthi lawo macala ayingcenye yekusebenta kwetinkundla lesihlale njalo sivusela labo labakhulumela sive emacala langekho. Sifuna ukuthi bakhishwe ngebheyili. Lo munye welithimba lebameli bethu ngaleso sikhathi lo se-al-judge eveni laseNingizimu Afrika David Altawater lo beka advocate at the time babambisene nemeli lo se-Akhothamo, may his soul rest in peace, comrade Leo Gama bahamba bamelela lamalungethu bebavele embi kwelijaji lijaji ngalo lebelivele embi wabo kwakungijaji Anade lo saljaji lamuhla futhi lothole bahlonishwa banelicala Mamsi Dlamini abephethe bashushisi ngaleso sikhathi kwanguye abeshushisa lelicala. Wefika advocate David Altawater wayichazela inkantolo nganaku lebathi ngesingisi pheceleti i-doctrine of common purpose. Lebe khumbula kahle ngaleso sikhathi wakhala tinyembeti Mamsi enkantolo ehluleka ukuthi utawuphikisana athini nebameli bethu Leo Gama naye David Altawater. Wacela umyeni wakhe lo beka attorney general at the time Majaya Ngaba ukuthi abuye amelekelele. Babuya balekelelana baba bobabili. Kodwa waqhubeka babafundzisa abameli bethu ngale doctrine of common purpose. Sikusho lokhu Maswati lamahle ngoba bonke bafakazi ngisho emaphoyisa lebefike bafakaze ecaleni nabo Bacede bebashwa info yinye nje lokho ukuthi azange sebababone labahlonishwa nakusinye isigameko la khona
kwashiswa tintfo noma la khona kwebiwa impahla noma la khona kwaba khona budlwangudlwangu. Kodwa singekwetfunywa sigodlo ngoba siyathi ukuthi kude tinkantolo letitimele Swati ubathole banelicala labahlonishwa under the doctrine of common purpose. Sithi ke maSwati asilithathe lelithuba sitabeka nje kube kubili kusashwana kule nkulumo ngoba sine njengenhlangano yesikembuleko eMaswati siyathanda ukuthi nasithole lithuba sibe bantu labafundisa nako kulokunye nalabo abonisana. Sesivele sakhuluma sathi labahlonishwa balahlwe ngelicala under Suppression of Terrorism Act. Siyathi sonke ukuthi kuto tonke tinkulumo tebahlonishwa basekhona bobathathu bebayigcizelela inkulumo ukuthi akathi eMaswati alwela emalungelo awo aprotesta kodwa alibalekele ludlame. Kodwa mamsi uwathole emalunga ngokuthi abayingcenye yeludlame lolwendeka. Lokunye ke lokusimangalisile ngokuthi kunemuntu longabitwa ngelijaji even longadi ngokuthi nangabe umuntu abekwe licala kune main count bese kuba ne-alternative count angeke phela ngemthetho umlahle ngelicala ku-main count uphindze umlahle ku-alternative count ngoba nangabe licala likulahlile ku-main count automatic count alternative count falls away. Nangabe licala lingakakulahli ku-main count kungako kunaloku lekubitwa nge-alternative count ukuthi ngendeka ku-main count lingakulahli icala kodwa alternative count utholakala ukuthi liyakulahla. Nawubuka ke le judgment lengenangqondo yamamsi uthi ubathole bahlonishwa banelicala ubathola banelicala ku-main count uphindze ubathola banelicala ku-alternative count. Kunjalo ke eMaswati nangabe macala atekwa abhalwe bantu bemajobo ebulongweni baselithithini kuya elikhethweni letinkundla kusho ukuthi uyavumelana nekwekuthi sichubeke siphile ngaphansi kwetinkantolo la khona kungeke kubekwe emajaji nekwekuthi lolo Swati liyabonakala lokuthi li-qualified futhi li-competent ukuthi linga-occupy isikhundla sekuba lijaji. Kungaleso zathu ukuthi nawuthi uyabuka lamuhla nawuthi ubuka ukuthi ngibani lophethe bashushisi ukhanza kwekuthi ngumfati wandvunankulu. So yabona ukuthi nemambala vele lento yekubekana ngebuhlobo nekwekuthi udvute kanganani nesikole ikakhulu etikhundleni lakhona utawudzingeka kusetshenziswa kuze kucinzetelwe eMaswati kuyachubeka. Asingakhohlwa phela eMaswati lamahle ukuthi lelibambela lemshushisi lemphathi webashushisi leliphindze libe ngumfati wandvunankulu ngumvana wababe AK Hlophe. Babe AK Hlophe lo wathatha umvane Nkosi Sobhuza lo mdzadze wale nkosi lekona Mswati wesithathu. Lokwenda ke vele ubone ukuthi angeke ngaphansi kwetinkantolo tetinkundla nawubekwe licala uthole
kokuthi liqala lakho litekwe ngaphandle kokuthi kube ne-influence yesikole. Ngiletinye tinfo leti Maswati letenda sitibute njengenhlangano. Kuthi ngoba letinfo tonke lesitibalako tendeka ikhona iParliament. Lalabathi lamhlamba neParliament bathi yendani leParliament ngoba tonke letinfo leti tendeka ikhona iParliament. Maswati lamandla sikhathi ngiso lesi sokuthi sibumbane sikhulume ngavilinyi kokuthi kude nalinye liswati lesitawuqhubeka livumele kokuthi livalwe umlomo ngekwesatshiswa ngetinkantolo. EmaSwati atawukhumbula ukuthi lo mthetho we-Suppression of Terrorism Act labalahlwe ngawo bahlonishwa licala unema-prescribed minimum sentences phecelezi kunetigwebo letivele tisemthethweni kokuthi lingaze likulahle licala. Akufuneki unikwe isigwebo lesingephasi kweminyaka lethile. Nangabe niqinisile kokuthi niyabathanza futhi niyatimbandzakanya naloko lebekushiwo bahlonishwa bobaqede, sitanibona ngekuthi ningafuni ukutimbandzakanya nekuzama kufaka ilipstick kuhulumende loyingulube wamSwati ngekuya elikhethweni. Angeke uthi uthanza bacede, uthanza Mthandeni, kodwa uthi ufuna kuya elikhethweni letingudla. Kungaleso zathu Maswati siwekhuta nalo moya webumenemene lesi siubona. Lo mzabalazo lesikuwo Maswati futhi nalesitiqhenyako njengenhlangano yePUDEMO kuthi sesibe kuwo iminyaka leminingi lengaka. Awusiwo umzabalazo wokuthi nakuboshwa Makhanya sekufuna kuyofuna umka Makhanya noma umfana Makhanya atobambela Makhanya ngoba Makhanya soboshiwe noma lokanye ngoba Makhanya sobulewe. Anizange nakanye Maswati senike nimuve make Thembi Masuku wababe Mario Masuku athi ngoba babe Mario Masuku uyilwele kangaka lelive njengoba sangasekho nje salonibona yena bambela babe Masuku. Anikake nakuva make Marilyn Sithole wababe Jani Sithole athi ngoba babe Jani Sithole akasekho asilwele kangaka ahola abasebenzi salo sifaka yena njengesincephedelo. Asikake nakuva Maswati make wababe Vincent Ngongwane lolu lebasebenza isikhathi lesithe labantu lengibabalako bafele emzabalazweni athi ngoba umyeni wami akasekho sengimi. Nangabe make Masuku, nangabe make Sithole, nangabe make Ngongwane, nangabe make Tanele Maseko bafuna kungenela Mbusave abatingenele eMaswati abancome abaphakamise nekubona lukhono nebuholi labanabo bona. Angeke Maswati sikhale ngokuthi kunetinto lesingatifuni letendiwa nguhulumende wamSwati ukuthi kuwo onke amakomiti kugcwele bantu abakhe nathi yatimfucuta tidudla bosiqalo bese nathi senda lokho. Umzabalazo wethu Maswati awube nekuhlonipheka, awube nesizima, awubonakalise ukuthi ngumzabalazo lo founded on values and principles. Kude lenikweleta bantwana bathulane Maseko
kude lenikweleta abantwana baba bemasuku but awuthi phakamela bona nemakhono labanako ngoba lo mzabalazo losibuko uthi wonke umuntu utawuphakama ngekwebuthi kube khona lesibonako njengesizwe ukuthi bukhona buholi la kungaleso zathu ke sithi asiwekhute lo moya ngoba uyasehlisa sithini nedignity yemzabalazo wethu njengeMaswati khangasani Maswati kodwa aningawasebenzisi emagama ebahlonishwa asikakhathi nje ukuthi sekungaba neminakabo bacede noma lokanye umzala wabacede noma sengabe ingosikade yabacede lengathi ngoba bacede ulahlekelwe ngikokonke alwela nini eMaswati sendangicephetela ngokuthi salonifaka mina nangabe kukhona labambone eMaswati nase sina hulumende la khona sikhetha sathi ukuthi bantu basimelela losihlobo batamkhetha ngoba bambonile kokuthi bukhona bucotho bebuholi lokho besithi ke Maswati sesendlula nje kulendzaba le wena mkamajaya ekhaya lo phinza abe ngusikoni walolohleli tukwetintsamo tethu hamba uyofunza ijudgment ngoba sesibonile ukuthi umthetho vele ungene ngakwethi wagana khona lapha sineke sinhlangano yePUDEMO sinhlangano lethandza ukuthi wonke umuntu abe nalo lwazi kune constitutional court judgment here in South Africa Shabalala versus the state la khona the constitutional court yakhuluma about the two critical elements that must be established if umuntu angalahlwa licala under the doctrine of common purpose clearly awufunzanga kahle nga 2006 nakakufundzisa David Altaot ungaphindze ubuke na ku case number 87715 Hendricks Tolle versus the state which was a high court judgment ya 2017 February 20 again eNingizimu Afrika la khona inkantolo yachaza lokuthi yini tingoni lekufuna ukuthi tibe khona na utawulahla abantu ngaphansi kwe doctrine of common purpose uhlazile umthetho eSwati utihlazile netinkantolo eSwati ngalesijubo losikhiphile kulelicala lebahlonishwa the same way sesikhombile ukuthi utihlazile kokuthi ungaconvict abantu on a main charge na alternative charge kube bekungihulumende lo philako bekufuna ukuthi sowuke ubekwe eceleni so ubiselwe low school for a refresher course ngoba ungathi kuyabonakala lokuthi ungathi indlela uyathi sithi ke Maswati sicela lokuthi sigcugcutele kubameli bebahlonishwa lokuthi siyabakhutsata njengenhlangano ukuthi they must take this matter up on appeal sicabanga lokuthi a gross miscarriage of justice yendekile la sibe singamangali noko ngoba bevele sathi Maswati ukuthi tinkantolo taseSwatini ekhaya atisito tinkantolo letitimele sithi ke asiphindze sikhulumise na indzaba naye Maswati lamahla lendzaba yanaba la solo bafundekela sive seMaswati ngelikhetho sikhulume kakhulu lendzaba njengenhlangano sasho ukuthi eMaswati akahambe afunze umthetho sekelo section
section 106 wemthethosisekelo ukwenda kube sobala kokuthi emandla ekushaya umthetho esiveni laseSwatini asenkosini isePhalamende. Section 106A. Angathi ke lokuthi ni busy nithi eMaswati akamixe abantu lapha bayoshaya miphi imithetho. Asisubani inhlekisa aMaswati eveni lase-Afrika kokuthi sicabange ukuthi kuba ilunga lePhalamende kurekhoda i-voice note ya 2 minutes la khona ubuta ngemgwaqo wangakini, la khona ubuta ngokuthi abantu baholelana 1300 bese sithi nako ke niyayibona i-pro democracy MP. Namaswati, we deserve better. Kungaleso sizathu la khona sithi siyanibonga kakhulu labo benu labangabhalisi. Kuthi nakushaya insimbi yesine lamuhla bathi labo lababuke tindzaba telkhetho e-EBC eMaswati lese arejistile asang 511,786. Inombolo lesati ko nato Maswati ukuthi bayataka inombolo eMaswati la registile incane kakhulu. Besathi ke thina njengenhlangano ukuthi nasekusondzela ikhathi sekuvala kuregistelwa likhetho so that batawuzama ku-fundraiser i-excuse yekwenda i-extension. Kunebantu nje labavele baba-organizile ukuthi batawenda emalayini abemathe bese bathi sekune-last rush ye-registration. Ngiwo la Maswati besikhuluma ngawo ekuqaleni ukuthi abesatshiswa ukuthi na ungaregister ukhona lokutawendela. Sithi Maswati noma sebakuphoqelele ukuthi uregister usenalo lithuba ungayi kuyovota. Kude indlela labangabona ngayo ukuthi uvotile noma ungavota. Hleze babangakhona ukubona ukuthi uyile kuyoregister. Bakubuta ukuthi sicela kubona ukuthi uregistile na. Kodwa kude indlela labangakubuta ngayo ukuthi awusikhombe ukuthi uvotile na. Kwesibili sithanza kuvumisa thina Maswati ngoba nga-2013 inhlangano yetelkhetho kaNgwane beyithi i-target yayo 600,000 webantu ukuthi baregister. Kodwa nasetinambolweni lebetiphakamisiwe nangaleso sikhathi tinombolo letebantu labagcine bathi baregistile starting 415,000. Lokusho kona kokuthi leli vangeli lokuthi singabhalisi Maswati liyavakala. Nga-2018 yona lenhlangano yelikhetho yayithi target yayo 650,000. Kwabuya yona nangetinombolo tayo letiphekiwe yathi laba registerile bang 547,426. Again behluleka kumitha i-target. Nanga 2023 bebathe i-target yabo 650,000. Seshilo ke Maswati ukuthi ngabu 4 PM bebathi tinombolo tik 411,786. Lokhu kukwenda kube sobala Maswati lokuthi lineni le senibonile lokuthi anifuni kuti mbandzakanye uhulumende lo abulala eMaswati. Asesikhulumise ke nayindzaba naye Maswati. Le kwekuthi kusho ukuthini kuvotela uhulumende. Asixolise Maswati wetinkunkulu. Sithanza lokunikhumbuta Maswati ukuthi sikhuluma nje lamuhla. Ngamiso mabuya khulu. Solo bhadla isitoksini. Ngixolise Simelane.
solo ubhadla isitoksini. Zweli Simelane umfana wemhlonishwa lazwide nalobeka ngomhlonishwa Magawugawu Simelane solo ubhadla isitoksini. Sibusiso Ncumane solo ubhadla isitoksini. Thandokuhle Dlamini solo ubhadla isitoksini. Sgwili Simanga Vilakade solo ubhadla isitoksini. Sibusiso Muzi Mnisi, Sibusiso Nkomonye, Mvuselelo Mkhabela, Philani Sihlongonyane, Robert Dlamini, Siphosethu Malinga solo babhadla isitoksini. Sikhuluma nje Thabo Vulindlela Situmo Kunene akakhomanda ubhadla isitoksini. Ngiluphi lelikhetho lebantfu lenithi ningangenela? Sifuna ukukhuluma nangalokho ukuthi ke Maswati babhadla esitoksini nje kwendekani leyabenda laMaswati lawa lamaqhawe ethu lamuhla atikhanze abayingcenye yesitimela lesilwela inkululeko eSwatini. Sikhumbula kahle thina lebesikhona ukuthi Simanga Mkhonda waboshwa wavalelwa ejele kaManzini ngokuthi watholakala hamba ngaJune July ngaJune 29 angendanga lutho washaywa amaphoyisa. Sathi kahle sithine ngoba sasikhona kuthi Siphiwo uMahamba bangenelwa amasotsha atihlalele ekhaya angena emtini abashaya waphuma ematinyo wopha ngemlomo nangendlebe kwafuna simikise esibhedlela ngaphandle kwesizathu ngaJune 2021. Sikhumbula kahle thina ukuthi siphamandla dina kwetsabuka kalavumisa lobekahlala eMangwaneni eMbabane lewadubulwa esandleni sangesencele atihambela nalamhla lokhu kude lokwakhuluma indzaba yakhe. Siyathi thina ukuthi Khulekani Khumalo abetihambela naye enhlangano wadutshulwa edolweni ngaphandle kwesizathu. Sathi kahle ukuthi Nhlanhlahlobo phezulwini wafike wadutshulwa amasotsha edolweni atihambela ayekhaya. Sathi kahle ukuthi lamaningi eMaswati ngikhumbula kahle kunaphiwa inkosi Qaba le kaHlatsi lebekatimela emnyango wakubo kwafika amaphoyisa kaOsu amdubula umfana amlimata spinal cord lobeka nga9 weminyaka at the time. Solo kude lokukhuluma indzaba yakhe. Siyayikhumbula kahle umndeni wakaSibiya utawukhumbula ukuthi Sifiso Sibiya lo wabulawa ngilobeka ku-station commander Mabuza elibulini kuze kube nglamuhla Mabuza azange abekwe emacala ekubulala. Msimisi Mhlambi waseMvuvulane lo washaywa walimatwa amaphoyisa kude lo wakhuluma indzaba yakhe. Njabulo Mkhwanazi lobekafunza isikolo wakalavumisa kude lo wakhuluma indzaba yakhe. Bosizwe Madlazi yinkumbi eMaswati ladutshulwa alimala June July solo nalamhla lo kude namunye kulabalimata eMaswati lo waTextual cha. Ndawukhumbula Maswati liphoyisa 20 kalomahasha lekubulala Sigubhu lekubulala boSigubhu le alizange selitekiswe licala nalamhla solo lisekhona lisemaphoyiseni. Ningakhohlwa njani Maswati lamahle kunene wekubulawa amaphoyisa lapha eMphaka kuthiwa
uhambe sekushaya isikhathi sekhefi Msimisi Mkhwanasi wekubulawa lapha enduma emotsha nengwenya masoja kude namunye loke watekiswe emagama ningavumi maSwati kokuthi uhulumende wamSwati lo wabulala tihloboteni avalele la maSwati lesengwaba lilela awende emehlwenenu avele njengema-terrorist liqiniso lithi satibonela ngewethu emehlo eMaswati June July 2021 kuthi ema-terrorist bobani kuleli bantu bebadutshulwa abahlele emakhaya bantu bebabitwa amasotsha nemaphoyisa batihleleli batinatsele bathi dubukele lapha eBruwan bendela ukuthi bantu lababheke eBruwan bafike babadubule babajike emlilweni ngabe senikhohliwe eMaswati indzaba yemajala amathathu lapha eHoneka emasotsha lawanda kokuthi abuthe ngetandla emathayi avutha singawakhohlwa njani eMaswati lang7 lavalelwa busuku bonke lapha eBruwan ashaywa aze adliswa ngisho noma asadonela ema-terrorist maSwati lamahle akusiye Sibusiso Nxumalo akusuye Ncamiso Mabuyakhulu akusuye Muzi Mnisi akusuye Thabo Vulindlela Kunene command ema-terrorist ngulaba bulala tihlobo tethu ngaJune July ema-terrorist ngulaba qhubekako nekubulala tihlobo tethu solo kusukela kumnyaka ayendlula ku30 eMaswati labulewe ngemaphoyisa nemasotsha lamanengi wawo kuthiwa bezama kwecisa insabo. Those are the real terrorists. Nato titsatenu Maswati titsatenu akusuba ngilabo labalwela ukuthi mina nawe sikhululeke. Titsatenu Maswati ngilala babambe roadblock ebusuku bafake amabharaklava nema-gloves bangagqoki ngisho uniform. Nato titsatenu ngilababulala ethulane Maseko. Nato titsatenu Maswati ngito kanye letitsatenu letithi lamuhla hambani niyotivotela tiyeliphethwe tiyowakha hulumende lo tawuthi kusasa nanithi niyakhala anibulala. Titsatenu ngilababulala Thabani Nkomonye bangagcini lapho zathi siku-memorial service yaThabani Nkomonye bafike bafaka ema-tear gas. Titsatenu Maswati ngilabafaka ema-tear gas emabhasini alayishe bothishela. Nato titsatenu ngito kanye letitsatenu Maswati letithi lamuhla kastisite kwakha hulumende. Singeke Maswati sidlale ngekuhlupheka nangengadi nemphefumulo yala Maswati labulawa nguhulumende wethu ngomhla. Kunemaswati lathi ngikubela lamuhla. Kunemaswati lasola hamba netinhlavu emtimbeni lamuhla. Ngenxa ya hulumende wamSwati lothi lamuhla hambani niyelikhethweni. Labanye bethu Maswati lamuhla bede banifana. Lesabamikise emakolishi sithi abahambe bayofunda. Bagcine sebatibulele. Ngekweswela ngokuthi uhulumende wamSwati akawaniki banifana ema-scholarships nema-allowances akafiki ngesikhathi. Nato titsatenu Maswati. Titsatenu Maswati ngulabo labathi bantu abenu sebafakile emandla for 12 years bafundza sikolo baphumelele baya enyuvesi
sivale inyuvesi emalanga yondlula le ko-50 kungafundwa. Banganiki bantu abene ama-allowance on time labanye baze baphoqeleleke kuthengisa nangemtini. Ngiso-ke lesitha senu lesithi sibambiseni namhla siyowakha uhulumende. Ningathengisi ngelikusasa lenu Maswati. Sithanza njengenhlangano ukugcizelela ikakhulu ngoba sibonile elukhethweni lelendlulile ikakhulu bodzadzewethu labasebenta ku-textile khola abasetshenziswa kakhulu as voting kettles yekuzama kuyowakha uhulumende lo tawubabulala kusasa uqhubeke ubaholele bo-1100. Tikhulula kwethu Maswati kusetandleni tethu njengeMaswati. Kungaloko sithe njengenhlangano kangeke Maswati sibashiye ngaphandle labo bema-embassies ikakhulu ema-embassies lafana nema-embassies abo Melika, ema-embassies abo European Union, ema-embassies eMlungisi nalabanye. Sifuna ukukhuluma kakhulu ngana i-embassy yeMamelika lesibone ikhipha ukuthi abahambe bantu bayongenela likhetho. Ingenapi i-embassy yaseMelika? I-embassy lesaya kuyo kubulewe eMaswati yafike yathi itasibambisa ekutheni kube ne-all inclusive dialogue. Yathula tinkundla taze tabulala incumbi yaMaswati lafaka ekhatsi Fulane Maseko. Lama-embassy lawa athi ngaJune July 2021 wona elekelela emva kwale massacre ngokuthi abona ukuthi lenye yetinto leyende ukuthi kwaba nale uprising ngokuthi kude emathuba emasebenzi yanika uhulumende waMswati timali. Sathi noma siyibuta sithi nanika lo hulumende lobulele bantu imali nanganiki la Maswati ngoba phela ikhona inhlangano yawo iSwazi la selamuhla tingubela lasangati ukuthi atiphilisa njani nalabo lesebalahlekelwe batali. Yathi ebona ukuthi uhulumende akanayo wendeni uhulumende waMswati nakathola imali over 2.5 billion emalangeni has been spent by uhulumende waMswati athenga tikhali tekunibulala Maswati njengoba nibulala ngaJune July. Esikhundleni ukuthi lo hulumende athathe imali avule amathuba emisebenzi alungise imigwaqo lebolile ende show ukuthi etibhedlela Maswati ayayithola imithi afake imali emapolish uthathe imali wawuthenga tikhali nguye kanye lo hulumende lothambani niyovota. It is in your hands Maswati. Singakhona kokuthi simkhombise Mswati lokuthi emva kwala kwenda ukuba bengaqali kodwa emva kwala kwenda ngaJune July 2021 emva kwekubulala Thulane Maseko emva kwekubulala Muzi Mema emva kwekuthi alahle ngelicala abahlonishwa lebe bakhulumela thina emva kwekuthi atingele eMaswati nemhlonishwa Mduduzi Kawuzela Simelane aze aye exile angeke siphinze simnike lithuba lekumbambisa kwakha uhulumende wakhe natamsebenzisa kusibulalela. Asende statement sethu Maswati sivakale siviwe nangumhlaba wonke. Umhlaba utimisele kusibambisa Maswati. Umele thine ukuthi sikhombise lokuthi sitimisele ngenkululeko yethu. Sifuna ke ukukhulumisa Maswati nana indzaba la itsinzile nobhala.
ngifuna kunethembisa Maswati lokuthi ningeva ngetitha babe mine lengimbita comrade commander Vulindlela Stumo Thabo Kunene is a freedom fighter. Lekufuna kokuthi wonke lotimisele ngenkululeko amesekele ngato tonke tindlela letikhona. Ngithi mina Maswati comrades Busiso Nxumalo is a freedom fighter, a young man, a deeply religious man, lo mesaba uNkulunkulu, lo bekathanda kushada, anemfana lomncane, ngulomunye weMaqhawe elive. Ngamiso Mabuya Khulu, ngulomunye weMaqhawe elive. Sibuyile isimanga Vilakazi. Thando lokuhle Dlamini. Philani Sihlongonyane. Mxolisi Simelane, Zweli Simelane, Muzi Mnisi, nabo bonke labasemajele. Bayasidinga Maswati ukuthi sibasekele. Ningeva ngetinkundla tithi babulali. Babulali banimise emgwaqweni mihla le. Labanye babo bafake amabharaklava nemagloves abafuni nokuthini babone. Babulali belungu ema-mercenaries lalandwe ngumSwati. Labulala bomuzi Mmema nabothulane Maseko nabomlando. Kuma. We will not rest njengenhlangano. Sitawukwenda konke lokusemandleni kuthi sibasekele bonke labasetandleni tesitha. Kungaleso zathu la khona sithi yalani Maswati ngokuthi kukhona longanitshela ngokuthi Thabo Vulindlela Stumo Kunene, commander of the forces, usitha kini. Sifuna kunethembisa ke Maswati nelokuthi yinkumbi eMaswati that are still out here who are willing to do everything kukhululwa live laseSwati. Lasebenda nalebekasebenda nalabanye hleze labangasekho noma lokanye labanye babo longakhanza ukuthi basetandleni tesitha. These brave young men and women are amazing. Kutinikela kwabo nemsebenzi yabo isisitile sabuya sifundi sethu njengesifo seMaswati. Bese sihlonishwa Maswati. Bese sikhona kuhamba sathi lokuthi nokwedzelela besikubona kuthanda. Kwendiwa amaphoyisa nemasotsha bese kungekho. Lenyanga lesikiyo le inyanga ya June la khona imphefumulo lemnengi eMaswati yalahleka. Sithi Maswati ningangenwa manje emadolweni. Watch the space. They may think ngokuthi Thabo Kunene was just the only freedom fight. There are many of us. They can never finish us all. Umsebenzi wekukhulula live uyaqhubeka futhi utawuqhubeka. Lesanusi labasebenzisile
sisemehlweni ethu sisibukile kodwa nje siyanithembisa lokuthi umsebenzi uyachubeka utawuchubeka tinsita tekusebenta letingetenu Maswati tikhona tiphephile titawusebenta ngoba kude umphefumulo walinye liswati elabulawa ingundla losingeke sifune ijustice for lesingeke sifune iaccountability for sinamahloni njengenhlangano kokuthi noma ngangiliphi liswati letithola liqinzeletekile ngaphansi kwenkulumo wemgcilati sitalisekela kungaleso sizathu lakhona sithi kasimkhombe uhulumende wamSwati lokuthi lamaqhawe ethu lafakwe ekhathi nabo bahlonishwe angeke aze aba isolate futhi abasibo bodwa. We are inviting you Maswati lamahle nathi sonke ukuthi asicaleni isikhwama sanakule bathi ngesingisi phecelezi crowdfunding to support legally, socially and otherwise onke lamaqhawe lefuna letisithi inkundla lamuhla abavele njengetitha kithi asiqhubeke futhi sende konke lesingakwenda njengoba benenda Maswati niwabambise lamasoja njengoba beniwabambisa ngeinformation niwalalise emakhaya niwatshela ukuthi labo fele basebabheke ngala ngoba umsebenzi atawuqhubeka nawo ngoba umsebenzi welikhulula live lo mukhulu futhi angeke sive ngalabo lababulala ihlobo tethu kuthi inkululeko yethu asilwele nje sithi kasipote ke Maswati lokuthi sesihlangene nebameli esikhwahlande nebameli eSwatini sithanza kubonga bameli labanengi bavelile bakhomba lokuthi batimisele kusibambisa kumelela labo labasemajele nekubambisa kubopha uhulumende kulabo labalahlekelwa ihlobo nalabo labalimala ngaJune naJuly. We are having meetings imihlangano nediphathimandla tasesikhwahlande leconze ukubuka ukuthi Thabo commander kanye nangomonye bahamba njani esikhwahlande. Injongo yethu yinye ukuthi kufuna babiselwe emuva kude nalinye liswati noma umuntu lekufuna ukuthi athathwe eveni ashushumbiswe ayofakwa kulelinye live ngalokungekho emthethweni. Sifuna kusho ke Maswati lokuthi lento leyendiwe kuThabo ayikho nane emthethweni siyagcizelela nakubameli ukuthi indlela Thabo nangomonye labahambiswe ngayo indlela lekufuna ukuthi siyi-challenge ngoba ikhona lamanye maqala lesingawakhomba ukuthi akuhambanga kahle and tinkantolo tarula ekutheni nakwendeke info lenje kufuna kwendeke. Siyathi thina ukuthi laba khona bo commander they are being subjected to torture with the intention yokuthi kufuna ukuthi baze bavume ukuthi benda info labangazange batende nekwekuthi kukhona labanye bantu iregime lefuna ukuthi babambanza kanye kuze amagama abo kutothiwa nabo ngilabanye bebasebenzisana nabo. Siyathatha itonke lento le sifuna kusho futhi ikakhulu kulangule bathi nguClement Sihlongonyana naThabo Hlophe lebe bayingcenye yalethimba lelalanza bo commander nangomonye
ngala eNingizimu Afrika. Ngendeka wagejeka Sihlongonyana. Kodwa ngeke ugejeke kwesibili. Thabo liyeta lapho. You will never deter us. We are freedom fighters. We are not cowards. Asihambi sifake amabharaklava nebelungu sifubethe emaswati. Nasikuconza nje sikuconza nje. Ngophinze nezame bafana besilwane. Nithi khele naleta nusiteni. Singadzi. Futhi we will make sure ukuthi bonke labasetendleni benu, including command, they are returned back to safe. Ningacabangi ukuthi nakunema commander kude ema generals. This is a liberation battle. This is a liberation war. Siyamema nakulamanye emaswati. Niyadata indlela tethu lesithinzana ngato. Ngenani ngebuningi benu ikakhulu emaswati namasha. Niqhubeke nekuwaformisha lama self defense units. Ngoba sekubonakele ukuthi batasibulala basiqethe nangabe singativikela. Bese ngaqala emanga ke lesanusi nasithi kuseta ushuba maswati lamasha. Tinsita tekusebenta tikona. Sithi nikwa ngibo lapha. Liyati nje lelinye lisotshe lelikhona leliphethe. Leliqepisi lesithwaxa lelapha lokho kusilasinekani. Siyabonga wena kunene kubambisa abantu. Tikona nisita tawusebenza. Maswati lamahle leli lithuba. Nasingake siliyekele liphunyule lelithuba leli. Kudasithatha lomunye 50 years ufika la sikhona khona. Sikhuluma lamuhla kuparadwa lamajale sengiwabalile kuthiwa ngawo lebekagila imikhuba. Anitibuti ngani maswati lamahle ukuthi ingani sola babanjwa labashisa sitolo sabacede esidwashini. Solo ababanjwa labashisa lilawu lamagawugawu kamanzini. Solo ababanjwa labashisa imoto neloli yangome yona. Baphi lebahlasela Penwell bashisa nemoto yamalini. Baphi lebekushisa Londo lamawiki kumama. Baphi bekushisa imoto yadlula eCooperation eMbabane. Ngubani lo wabulala muzi mmem. Baphi bekubulala Thulane Maseko. Ningavumi maswati lokwekuthi kujike labalwela nine bavetwe njengetithathe. Kuthathwe lababulele tihloboteni. Kuthathwe labanende tinkubela. Bendiwe bavetwe njengemachawe kini. Sine njengenhlangano sithi lilayini nali maswati lamahle. Kwekucala noma ngabe bese ubhalisile elikhethweni leninkundla, ungayi kuyovota elikhethweni leninkundla. Ungasibambisi isigodlo kwakha uhulumende. Lotawu jikela kusasa sincane sengulube yona idla abantu abanye. Nangabe unemfana lo waqedza isikolo alosola ngathole amathuba emisebenzi. Nangabe unemfana lo waphasa kahle lo ngekho college ngekwekuthi kude scholarship.
noma emakolishi lane nangabe uliswati uyasebenza uhola imali lencane lengakhoni ukukuphilisa nangabe uliswati lelinesihlobo lesesibhedlela lesingakatholi tinsita naphoceleka njengemndeni ukuthi nihambe niyothenga amaphilisi ekhemisi nangabe uliswati lelitheliye esibhedlela lakhanza tinsita tingekho nangabe uliswati lelingenamoto lamuhla ngokuthi imoto yakho ibulawe imigwaqo lengahambeki nangabe uliswati lebe litiphilisa ngekuthengisa ligwayi leselingakhoni lamuhla nangabe uliswati leselilahlekelwe impahla yawo ngenxa yomthetho wephoka nangabe uliswati lese lilahlekelwe isihlobo ngokuthi siphoceleleke ukuthi siye emaveni khombisa buhlungu bakho ngekungayi elukhethweni lwetinkundla. That is the first line of march. The second line of march kuthi nangabe uliswati lelitikhanze likutotonga letinto lesesitibalile thola inhlangano yetembusave letfutane kodwa ubukisise kahle ngaye kule inhlangano letihlale tigucuka njengelinwama ubuke inhlangano lehlale imise inhlangano lemanjalo imemaqinisweni ucele kujoyina yona bese uyaparticipate kuto tonke tinhlangano tayo ma programs ayo nangabe umsebenzi buka inyonyana lethudane nakhona ubukisise ngemehlo labucala ngayi kule tinyonyana letihletimu tibitwa ebhunya ngabo Mayday yoweselwa abaqhashi thola inyonyana lemele emaqiniso nangabe sowufundzile ungummeli awukhoni ukuthola kuphila ngekwethi uhulumende sewavala tindlela tekuphila tebameli ingumbe emaswati lahluphekako langaphandle thatha ema-cases abo lamanye utawathatha pro bono ubamele sithanza kuthulela sigqoko bameli labafaka ekhatsi bameli labafana nabo Lucky Hawu uProfessor Dlamini Ben J Simelane bameli labamele labanengi labafaka ekhatsi bosibusiso Nhlabathi nalabanengi nje labameli labachubekako nekumela emaswati boMabuza boMaxwell Nkambule boNcamiso Nxumalo nenkumbi nje bameli boMerit Da Silva nalabanye nje bameli labanengi labachubekako nekumela emaswati lamanengi langakhona kubhadala. Your service to the nation and to humanity doesn't go unnoticed. Sifuna ke nekwekuthi Maswati line of march number 3 lesikufundzile in the past 3 years ngokuthi basibulala basicetha ngaJune nangaJuly ngoba besite futhi indvuku ngabi nemahlone kuba nendvuku yakho sebasikhombisile kusinawungena indvuku bakwendaba sebasikhombisile futhi kusinawunayo indvuku inhlonipho labakunika yona ingana tikhona ke tindvuku Maswati lamahle letinye siye sifunze tikhulu tishangatisa tidubule emoyeni ngato
letinye tindvuku siyetibone emaphoyisa nemawada nemasotsha natsangato ngetenu leto tindvuku leto ngetemtselo wena atibuye ngakini ndo wathi kokuthi nakungenteka kungasiphinzi lokwasehlela July 2021 la sesikhona khona amaswati sila kutheni nangabe mandla ethu angasibhadali imphefumulo yethu nengadi yethu kayisikhulule kude la singayikhona amaswati siyile kuSADC siyile ku-African Union sifikile kumhlabhlangene sifikile eHague sasho kokuthi akube khona an all-inclusive dialogue kude kule ama-embassies lakhona lesingakhulumi nawo wabayenga hulumende wamswati wathi tawuba khona idalo kungilamuhla sibona kuboshwa abantu kubulawa abantu solokude idalo yabona ke maswati ngcumbi bantu la ngaphandle labatimisele kusibambisa only nangabe basibona kokuthi nathi sitimisele ngenkululeko yethu kungaleso sizathu njengenhlangano sithanda kuthatha lethuba kwendlulisa kubonga kwethu kuma-senators eMelika article 174 lo aime kokuthi kube khona ama-sanctions targeted sanctions against labasigcilatako eSwatini kakhulu isigodlo nalabo lababambisene naso ukubulala emaswati sithi ku-senator Khune nalamanye ama-senators awuqhubeke umsebenzi we will continue to lobby siyabonga futhi nakumengameli waseNamibia nakulabanye bangameli bemave in the region who have been very firm ekuvoyiseni i-condemnation ngalokwenteka eSwatini siyabonga tinhlanganweni tepolitiki kuwo onke amave ladvutane nalakhashane kuqhubeka nekusibambisa nekusapota umzabalazo waseSwatini siyabonga etinyonyaneni emaveni abomakhelwane netinyonyane lesisemaveni akhashane kuqhubeka nesibambise kulo mzabalazo wenkululeko siyabonga kuma-civil society organizations professional organizations nawo lasesifundzeni sethu seSADC i-Afrika yongana nemhlaba wonke laqhubekako nekusibambisa kulo mzabalazo wenkululeko sekusele kancane maswati nasingakhona kuba nemoya welubumbano umoya lesawukhombisa during the period of uprising singayinqoba lempilo kumcoka ke maswati lokuthi sikubeke kusobala lokuthi lubumbano lolingilona lona kuba lubumbano phela maswati lelitawuba based on i-principle lelitawuba based on kwethembeka lelitawuba based ekutimiseleni ekuzabalazeni kude inkululeko leyake yeta ngaphandle kwekuzabalaza labo lababalekela kuzabalaza ngekubuka ema-shortcuts akusibo labanatsi emzabalazweni we want to say to all our arrested people soldiers
We want to say to the Commander-in-Chief, we want to say to the members of parliament who continue to languish ejele laMswati, hang on there, masocha emzabalazo. We will spare no energy, no effort ekwendeni sure lokwekuthi niyaphuma masinyane, livele eMaswati liyakhululeka, liyasuka etandleni telidlanzana libuyele etandleni teMaswati onke. Sine njengenhlangano yePUDEMO sithathe tinqumo lesitimisele ukuthi implementa tonke kule Congress lesisuka kiyo. At the core yaleti nqumo lesithethe la, sinqumo lesithi sitawutama ngayo yonke indlela ukuthi lonke eliswati noma ngikuphi la likhona khona lithole inzima lelingacontributa ngayo emzabalazweni. Sesigcina nje sifuna ukuthatha leli thuba kubonga banengi benu Maswati labasibambisa, labanye basebentela uhulumende, labanye basemibuthweni, besingeke kukhona kufika la sifike khona kube nisibambisi. Labanye basebenta ngisho etigodlweni imbala, bayakhona kusitshela ukuthi labo sathane sebabheke ngala. Bonke njani bebahlangene bacabanga lokho. Qhubekani Maswati nesibambise ngoba le ngululeko lesiyilwelako ayisiyo inkululeko yePUDEMO, ayisiko inkululeko yakaMasweko noma yakamalinga, inkululeko yenu njengesizwe seMaswati. Long live the spirit of the commander, long live. Long live the spirit of the undying soldiers, long live. Long live the spirit of non-surrender, long live. Long live the undying spirit of Comrade Mlungisi, long live. Long live the spirit of non-surrender of Comrade Thulan Maseko, long live. Long live the undying spirit of President Mario Masuku, long live. Long live the undying spirit of President Janice Tole, long live. Long live the undying spirit of President Ambrose Zwane, long live. Forward to the spirit of non-surrender, forward. Amandla. Siyabonga Maswati, thank you very much.